Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kumba Karibhay District, Kdew District, Kabuan Baar na kajing Shalan Chapjur, haka klam COVID kat kendai, Karibhay District Congress Committee, haka sengi Baar, haka jingelang kabala penlong, ha Circuit House nongpa, kalapa dak dorkas syau menteri rangba, konrat kesang ma, ban kirpat baka sarkar jela, kade ban penbiang shibon ki Jingduna hapo ka district, haka bede baka jinge kon persa eka klam COVID kat kendai. Kumbalong menta kila dan hadu kumbakat pelangut kimen simbriu kibla do no ila ka jingim naka klam COVID kat kendai tang Hariboy District bat kumbasau hajar tam kila yo ikini kijingpang ka Hariboy District Congress Committee hapo ka jingilam jong ba Miral Bon Sim kumu presiden haringkat ka jingi dandang ba George Billingda vice president ringkat ki MDC berkentup nadu ba Charles Marngar jok mahati badu ba Balaji Rani jok nongpa kila lej ban IT ya kata ke dorkas syau menteri rangba ling ba ka deputy commissioner jok Hariboy District haka jingi kendo ya ka deputy commissioner kinailam ka Hariboy District Congress Committee kila kenturu ya ka pakar cimkia banekran berki bor sarkar halor ki Jingduna berki Jingdun kam kiba bon hakmat jok sarkar jela kiba kom ke district kai kendo haka jingi kon persa ya ka klam COVID kat kendai kila ya tai saniru alor shibon kimat kibedei bat kumnu ban shim kilat kilanti bakom ka district ka de ban long kabla pen kre lupa ban penbiang lupa ikilat jinyada haswa kan ka klam lese kan wanan chap biang hakawat ka balai lani kata ka third wave nakalian juga DC ka kong RM kurpa kalakular bersimkia halor kiman kibakom kinahilam ka Hariboy District Congress Committee kilapan sengau khamtam kum kitu kibladap kedau hapok ka derkas kabla pha syu menteri rangba Aban Sumar ni khamtam giblapoi ke kategori D lahapan refar isu selong Bat isyam na kapor hadin bala refar nang ni kidon sibun kibala du no gijingim siteng lenti maru kimio ay gilat Sumar ki biang ina tagadaw Jingdawa na kalyang jumi adu kipor kibala det ada pensngoy gani bangi de bentan ki ICU facilities hapo kane ka nopo civil hospital ke jumi kanang bakan pensuk na ka benta ki patient haga ju kopor nyilalap ru habangi le jurep ya ke Jingduna jom ki staff kawi ni Kdew ki ba penlong Bangimdon dia ke ICU unit hapo ke district kejungi kamtam hapo kumala basutu menta pro sikat tu haswa COVID kidon arngut ki anestesis kiban man kiban pej nam ta ki ICU jungan kam kende iwe lara na selong kidon stang iwe ki hapan pej ki general patient ki je kidon ki iwe di jingpang kidon ki fa kelung ba kopta ta kabamut ba umdan ban atat kini ki staff ki ba kam kongsan hapo ki ICU namar kata ki ICU nong po kam tu ini gawai di isu ku benongkong bang ila keren bari ben penbiang ini gilat di Sumar kat bala haju ko pot kumbang ila keren na kapor sa kapor kum gajing pengkere na gumtaka third wave ane ka fourth wave ka pansawat nagaliang jong party ke jungiru ila panjur ya ka sarkar bandon ka COVID hospital separate COVID hospital ka kerpa hapo ka district ke jungi ha bang ila yo ka page tu ya ketika MCH hospital sabudan hapo umran Haka bang sarkar lang bang chief minister kila dep penbenar bang tata terus kan simti ban penbit penbiang di kam dibun kinai budin ni ganeru hukum ke parti ni banjur ya ke sarkar kumbang la jubudin atu stem ke beladep bagani ke COVID hospital ru hapok ke district jungi ke melong full fledged tang ban Sumar gi COVID patient kan yeng bat kan trika angti hapok umran Hariboy district kaba Kabanta keriban penbiang yakini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar nisyam nagpor sa kapor ki babun ki nongpang COVID ki ba refar nang nena po ka district itu sa Selong ki babun ki klat na siteng lenti namar ki ambulans ki biang ki ventilator ban support ki babun bahakat panapoh Selong kila klat terima kasih don kam baniyo ki ambulans kila tentu ko EDC insa simkia Kagaliang state government ru kila pensno kila penpau ban pej ban kemit kuno banira lor gani kabalai hakabide batka jing kersan ya kini ki community isolation center ki ba peniat da kini ki CCMC ki penpau jing songu ya ki dor barsno kagaliang jong parti ke jong ni penpau jing songu ko terpang ya ki CCMC ki bobun ki bala kristom nadu ka stem arja apo hadu mentar ki don kini ki community isolation center ki ba ki dor barsno kila penlong lagi deh ki school lagi deh ki dorbar bat ki smau pa kamlong ko basuk pan peniat ban pentelun ye ki Jingdun kam namar kata ni dawa dia ka sorka kumba kila kren haka meeting ke bang leji kundu no ko por bakin age financial support pan yaram
ya kini ki CCMC ki ba kita ni kisno kumno bakin pentelun ye gijing don kam ha kitu ki community isolation center namar bangitip kawai ni kita gijing pur state ki positif ha ga jela ga jingi ga de gijing le ko home isolation apa ki don ki biyo ha kawai de bat kani ka jing don jong kini ki community isolation center ki bandon ki cluster ka bomon kidon gisnong ki bomdon ki school kidon gisnong ki bomdon ki ying dor par ki patikna ki ying banla pensa indon kan ja cluster kum basau santelik gisnong lan elai telik gisnong ban penlong away to community ka cluster community isolation center kan erap nam tek tu gisnong ru shushu ha ka bedi bat kene ke vaccination layo benikran kumno kanang kampen bha shushu kanang ba ngin suthu kini ki badon hakarta ki khatha sau snem banyo ketika kin hab ban register iladi bakin yo slot ke jungki bakin la banyo ya kini ketika dan dari kidon shibun ki pajba nak chong chnong jongi ki bahagan ni karta ka khat sau hadu khat fra hadu sau sau ki pomnang ban register online takmo tagidi ban facilitate ru ban le offline kumbala ban susu agi ni kiski kumba 4% kila reserve na ko benta kini ki ban le spot registration dari kalabu jenge ye ki bo nang turu kat bikin dapoi lese ki bawan ha ka spot registration kin pala ka homot si kin le ki tu pa dan mar kata ki ban facilitate ru nang ba kin lah banyo ketika namar ni sutu kini ki ba khat pra sau snem ru kiron shibun ki samla ki ding ko kwa ban ai vaccination la ne ketika sin la ne ka dawai ki jingduna kat sa bale kung manuksa mentala ngin le apa umdan menin kidon ki samla ki yufun nga ki ba kwa ban ai vaccination gadi gawi ni santa dalam poin tu ki ong umdan dawai gadi dingsang la phone apostal jong imdan vaksin ngin ai kumno dan mar kita kidon nong belas ni ki driver ki nong song dukan ki nong kamai kali ki nong nya auto ki nong nya taxi ki nong nya sumo ki bomyo ban kamai ki ni kisni larong ngin du ko crowd yeki kumno kin sa ying hasam tam kidon shibun gitip ki ba song haji ying wai wai kin siu wai ni kin thiet di kabang gadi aying hasam ke kamai gaji kamdan ta kidong jing nomor kin dawa ya ke sarkar bagadi ban compensate kini ban siu ya gitu ki jing terkam gidung ki ba kiladu ban kamai ha kini ki penai ki badon ke lockdown mangi sutu gani ke national disaster kat kum gani ke epidemic disease act fraspa penai penyu bat ke national disaster ke arah jarsan ingerap habangila impose ya ke lockdown ka sarkar kadi ben pejru kumno banyarap ki jingdon kam hing hasem dijungki kuno banyarap ki jingdon kam dijungki bo pliu produk bo kerdu bo kamai bo belah na ikin yo eka pisah ban kamai ban thiet ki jingdon kam dijungki nomor katangi jing ayu du khau mentangi sutu na kaliang jong sarkar pedeng kadon ka kani ka skim lomba tu ka Perdana Menteri PMGKY Perdana Menteri Garib Kalian Anna Yojana kabade ban ayu ku khau ku jupat mentagi yo ku khau ki ditang gitu ki badan ya kakat AY bagakat PH lat ni gitu kimio so bagirak don shibun kini ki bom don kat itu kimio jengera ki kai ka bangi dawa kalong ba ka sarkar ka de ban simkhia halor gani nadu macam snem na kaliang jungi ka parti kongres gedung hapo legislative assembly hapo indor pa thawai la de kren ni gini hapo lai mas jung snem arja arpo ba ka sarkar ka de ban simkhia ila ai rolong ba gijing tho gi MLA ngle san ba de ban simkhia ban list down ya ki kreteng jong kitu ki longying ki bom don ka prison bakin yo ha shushu na ka po so po kendu ya deputy commissioner la pen semua ngi ba sarkar kala sim ni gini ja ajimon ba kala batha ba ka sarkar lembaga public distribution system lembaga supply department bakin sim ni gini kerteng di bom pendekat nang bakin la ben pej gila jingra dokumen ba kun ya kene ka klam jung COVID-19 bar kumjuru na ka benta kumno ban pendikena bagi lat yang berkoi ka khia kin poi sidu patba gede ki asha kini ki asha gede ki ba trace tom hadu kata ki badu thia du dem ki pelut ya kesngi ka po ka jung ki kumno nalor ban ikun yu COVID ban buddin ban ka Jingduna jing penbiang di don kam di jungki khamtam ha gede bi jing siu ki jungki ni dawa ban ikan tu ke sarkar nalor gitu ki insentif ki bagi juyo na ka por sha ko ki insentif ki bagi juyo na ka state government dan na ka central government nalor gitu
ka sarkar gede perkhat kerpang kade ban yarap la kamnum no minimum 1000 sibanai hagni ko por covid kata gede jingdawa gitu mi yaki asya begede ban yo 1000 sibanai hak ko por covid kum kenja anorium gejing ai kerpang gejing ai skungu nam ta gejing kristom gejing kin ban ngisutu ba ka kam ko ba ka sarkar ka ailat ba gede skim MG NRGE gede skim job card ka baki sya ban kenya ki snong ni thau tendre ngisutu ka material komponen gede ko bala sa bun klur tengka ki snong kidon bun ki vendor ki snong ki melak ju ban penia ke kam lada fi ailat benta ban tre ke kam jokkan ani MG NRGE lada nyimyo dia ki hardware ki khang ka material komponen pin penla ya ke in pentrikan ban susu mbi tang kataru ba ka por covid ba ka pomde ka por covid ru ka material komponen ni susu ba dani kedon geji gede ki bajan khamtam menta ka por covid lagi jinjar ka bobon ki vendor ki jongi ki lalenya ba ingi scam begini gijing persang gijing inakaliang jong Rbdcc District Congress Committee ba ka sarkar kan yos ngo banginom song thaj ban gudil ilabu nolor jo jingdawa na kapita ban ai competition dan ni bai song sngi na ko benta ki ba bella na ko benta ki ba song dukan na ko benta ki banyak kali ilabu ro ko jingtho kepang na ko benta ki nomrep nama kung ka district hi bro ko ingla hi ya ka jing tinjar ni nomrep jungi hakni ki kinjat yo apalawan ke lockdown hapo ke district baru ke lockdown hapo ke nongba sulong ke jumi but utang nilai i ba babun ba ki jura su sabe babun ba ki jura su berkah yang mandan benak bentar ki nongrep labu ni jing dawa ba kerpang pidi ben ai kanu ke jingirap na bentar ki nongrep ha ni kapor mat kuman ban biang sisin na ke ba i mudi jumi bat i president jumi lo kani ka jing persiang beta ban sim mi gini gelong yang ki bampat yo ya ki ration card di way na ki thong ki jungi kong parti na do macam senang kalau sisa ka jing job la ka benda ka parti ba ka jing mentoy na ka benda ki do gelong yang long san ki upli ki bam sim la yo nu no kala ki jing rap kham tam ha bu di bu kha motion ha ki senang ko la dem mandalai i ki jing di ba ila thok kong ki mli kong ka parti ngai kren ba hapo ka assembly ngai kren ba long ki basutna ba na kaliang sakran dia la pediang Parmenta kat ku biji pentip UDC asdang ban sim kertek ya baro kilong yang kiba don corporation amat bang sim yang di kabu hamtam ba pinpe ki para long yang loksam hamtam lengba ju ginam sukses nong gibi jungi ban pinpe lam ya kitu ki buduk ki basya ki bupli ki bomyo jingirap makin wan sakmat makin register makin ai ki kertek ban namar bai por itmet ba sim ini knyat sengi bang sarkar kabu na ka bataban penduk teng bang ko man pen khie biang ya ka kamai keji lang nu no hendiat usai kat bagi jiyo lembang job kan kumalai spak plur tengka ka bisa kelas akut har jela ba kawe parkani lalong kumalai sistem tamanta baki bun ba ki VC jungi kim shimla yo ya kani ka bai menteri bat kumo piso tu hi lai spak plur na kamde ka bisa ka berit parkani kelapan sakut lut iki kam job kan jungi bat nang ni sekmat adang ngimla man pen khli ut ya kani karena wan cucu ke jingban kiai kilong yang musam ki bamiyo kamai na ka benta ki tu beduk ki basya kham tam ki upli hi long ku bi ki jungi ki baju la baniyo si samai asamai jing kamai na ka ni askim job kan kini jing kerpa na ka benta ta thawi jing kerpa Congress committee yang liang jungi ekonomi pat kolong baso ba banyawan cakmat banya ai inject nama kani ketika kalau ka jing ada ndai tang na ka benta ki biyo tika ndai na ka benta ki yang kisam bat na ka benta ki khun ki kiti ka bangitie bayo wan sa kapali ka balai bayo ka khrut be ka klam ka kapali ka balai kan kata bai ki khun ki kiti ki jungi ke banya dai ki ni kerpa nam sanek random ru ka jipen kre bala tam ya ka sifawut lagi don sifaw la ni arfaw la ni laifo haman kisno haman ki jaka na ka liang chok health department ka kloy banwan ban ain jek ru hasno na ka benta ki sausan scam sanek ke subah sim ni kala ti namang la sotu bobon ba kita men ki kro ki la banya seki jaka injek